tēnei kapa I ngā tau ki muri, they were thereabouts, you know, Kāori, Wikitoria, but I roto rātou I te matangirua. Was I mean? Yeah. Kōrero mo te tū. Tuk. Hey, do, like straight into singing, hey. You're essentially in the group. Straight away. Straight away. You've got a spot in the group. Straight away. What is this? Yeah, Anei. And you go, oh. I'll take it off in the motete. E te ti e te Tā Rangatira mānau mai hoki mai ki te hōtaka o Haka Yarns. Anei ono mātou te pai kōrero Sheira ko Eugene. Ai. Ki te wānanga e te whakataitai o Haka Mai, ka tū ki te Whanganui-a-Tara I tēnei mutunga wiki. Hūro, te whakataitai whakamutunga o te tau nei. Mā tāmua me mihi ki te pāpā, ki a Whatarangi Winiata. O tira ngā mate, huhua kei runga I te iwi Māori, e ringi I tēnei wāne, katahi anō ia ka whakahoki ki ngā rua whakautu o na mātua o na tūpuna, nō reira, ko tōna rohe anō tēnei ne, te upoko, te ika, tērā takiwā katoa, rātau, kore ka tū e te weekend nei, nō reira, e mihi ana ki te whānau, whānau Winiata, o tira, rātau katoa, and e tūmanako nui ana mo te weekend nei, should be good, be good. What a season. What a season. Pada koe nei te rohe I tangata ai koe, e hia regionals I oti a koe I roto I tēnei rohe. Te kaumaono taku pakeke I te wai Te Matau I reira, te mai haka, so... I roto I tū te maungaro? Nā, Ngauri o Ngātai, te kapa o Uncle Muriwai. Sure. Yeah. Oh, koe ra tana kapa I reira. Yeah, ko ngā kapa o tawa, ko ngā kaihaka o tawa wā, ko ngā parents o te kura kaupa Māori o ngā mokopuna. Yes. Sure. Yeah. Kia ora. Oh, mean bro. Yeah, he pēhea te whanaketanga o te kapahaka ki te Whanganui-a-Tara I tēnei wai ki o tau I te tiro ai. Wow, kei te ki te tātai, toko whā ngā kapa. Ai. Ka uru atu ki te Matatini, so hey, pēki mihi ki anā tai. Yeah. Because they've struggled in the past to just get, you know, toko rua ngā kapa kia uru atu. So yeah, mihi ana ki ngā kapa hō. Ai. Yeah. Yeah. Bro, ahua off track tēnei, but on track tonu. Kai waiata koe, ne? Kei te waiata koe, 1814, toa no pēne anō hoki. I pirangi koe ki te waiata, I mua I tō tāti I roto I te kapahaka, nā te kapahaka raini koe I whakaue awe. Kia mōhi oi koe, tai au tēnei me te waiata. Nā te kapahaka au I whakaue awe, brain. Sure. Yeah. E moho ana me pēhea te tūkiringa I te atamira, moho te tuku I taku reo, kia pāororotia. Yeah. Nā te kapahaka. Ai, ana ka kite hoki I a koe e mahi rakuraku ana, whakangahau atu ana ki ngā iwi ahakoa tō rakuraku kei tō ringa. Ia, he rawe tērā. As if I'm playing a gig. Yes. Yeah, tika. Ka pai ngā kōrero o te nei mutunga wiki, ka tū hei te hatarei, te kaumatoru o Hune, ki TSB Arena Waterfront ki Pōneke. Ana te kaumatoru ngā kapa whakataitai, e whā ka whai wāhi atu ki te Matatini. Ana he rawe tēnei te mea kua tino piki, tāui kōrero ai, kua tino piki ngā nama e ono ngā kapa I tū I tērā atu tau, I nānei ka te kaumatoru. So, ka mihi nui kia koutou te Whanganui-a-Tara. He kapa raini kei reira e whakaaro ana koe, koe nei te kapa hei mātakita ki mā tātou, bro. Yeah, Ngāti Toa. Ko rātou te hoi ho mangu. Kei a rātou te iwira, Ngāti Toa, kei te mahi rātou I tētahi mea ne. He hiko kei reira. Oh, yeah. He penei a Ngāti Whātue, paku ana I roto I ngā tau tata nei, and kanohi rāwaho ahau, ne? Anō nei kātahi anō tērā Māori kā rewa I roto I ngā tau te kaumārima. But I don't know, maybe it's always been there. Kei rātou taua kirimana? Mo te aha. Whānau ora? Ai. Oh, yeah. But no ngā tau tata tērā. But, you know, kei te mahi rātou, kei te rongo ahau I te nui ngā kōrero, te Ngāti tōtanga e puta nei. Ana ka kite hoki tērā ki te atamira I te mea toru ngā kapa no Ngāti Toa I tēnei tau. Ia, ko tai te kapa kaumātua I rua ngā kapa whakataitai. Yeah. Sure. Before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Arataua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. E kite au I te rārangi kaore a te ahi a tahurangi e tū I te tau nei. Ai!
Ai, ka moke ki a rātou. Ngā reo manuti ori o te kapa rā. Ka tū tonu a Dean, though? Ai. Because he kitea hau te ngāwari whakairi ake i tētahi pōhi. I was like, oh, okay, te tū te Māori nei. Ai, ka tū ngā cousins, Dean Rau ko Lou ki te kapa o Puke Atua. Kia ora. Kapa whakamutunga engari, taihua o rātou kōrero. Animation to the max. Yes. Kia ora. Yeah. All right. Ka pai, anei te rārangi, ka tīmata tūhoi ki Pōneke, te manu wairua, te upoko o te ika taikura, te kapahaka o te awarua o Ngāti Toa. Ana, tāku e whakapai nei koe nei ngā kapa whakangahau. Kia ora. Ka pai. Ana te wahanga whakataitai, te kapahaka o Pare Haunuku, koe Ngāti Toa Composite Group. So, arano te tau whanaungatanga. Ngāti Pōneke, Māori Young Club, Young Māori Club. Koe nei te kapa tautohito, like, rawa o Aotearoa? Te OGs. Taimano iwarau toru te kaumawhitu. Yeah, he pakeke ake rātou i a waihirere? Or maybe, something like that. Well, pō mā Ngā Tawhiti ke rero o nā takitaki i te mea te pui au haere huri no i te motu. But that wasn't like competition, me. I don't know. Ha, he wāhi e whakakotahi ai ngā Māori Ai. ki Te Whanganui-a-Tara. Ki Te Whanganui-a-Tara. Yeah, ana hea tāhua, he hono ngā tāku ki te kapa nei, taku kuia i aia e noho ana ki Pōneke, koera te kapa ai whakahaumaru i aia. True. Yeah. And kera tui te ingo, Ngāti Pōneke. Hey, hoi no, okay. Yes. Kia kaha koutou. I te wai haere au ki Te Whanganui-a-Tara ki te kapo i te hōtaka o Haka Fields, i tai atu au ki te tei o ngā prakatihi o Ngāti Pōneke. Tuku i o whakaro. Kaori i tuku I i ki whakaro. rātou, I mihi ki oh, ngā kaihaka. Ke konei te front row middle o Ngāti Whakaue. Tēnā tuku a mai e tahi kōrero. Kaori i pērā. Engari, ko te tū whakamutunga te kapa nei i te tauru, ki te matatini i te taurua mano mā whitu. Nō reira, ka hoki anō pea ki te atamira o ngā nahinara. Nā, e hoki kōmuri ana kia matua whatarangi tana tama Pakeke, kai tātaki tāne mō Ngāti Pōneke iwa te kaumā ono. Tēnei kapa i ngā tau ki muri, they were thereabouts, you know, kaori Wikitoria, but i roto rātou i te matangirua. And, you know, koe nei te wā Pakeke in his prime, I would say. Koe nei te Pakeke pirangi ana kia mōhio, I'm the man. So maybe he wasn't trying to be that, but you know, kiti te pikitia. OG girl with the pōtai nui. Koe te tātua nui, yeah. Hoi no, so nā, pai rātou. Yeah, korongo kōrero. Ko ki te au i ngā socials. Piki ropu. Ai. Yeah. Kore te mea tino kete anei koe nei kapa, especially roto i ngā tau, they were limited on numbers. Ai. Tēnei tau, po kiki haere ngā True. kapa. So, And how i pēra ai? kei te hia kai pēr. True. True. Okay. Ka pai. Te kapa, ko te kapa haka o Ngāti Toa Rangatira. Koe nei tō kapa, ki nei koe. Te dark horse. Hei mā taki. Yeah. Kia ora. I te rātu tau ko te kairangi o Pautama, engari nā ngā kaumātua rātou i tono kia panoni i te ingoa. Kia ora. Te kapa o Ngāti Toa Rangatira. All I right. haia rōpata te kai ako matua. Yeah. Ana, i mātaki au i te tū ki te rā o te raukura, a tāhua. I wonder if these guys are going to rock up with the pom-poms. Tāne katoa. Me mau pom-poms good. He hai. Well, koe nei ngā mautari ngā te raupara. Oh. No? Oh, well, I don't know if they're Something pom-poms. Te kia wiri ana ngā tirangi reuhine. Hei te nationals i mauhoki ia i ngā meara, i ngā huru taringa, whatever you want to call them. Ngā poi, ka ki hia. Hoino te mea i pirangi i te mahararau. Ka kōrero rātou mo te ui muri mai te tū, because he was getting everyone messaging him about his mautaring. Kamatana tū, and i te maharahara i te ui. Ka kōrero hia tērā, he's like, hei aha ku mautaringa, man. Was I mean? Yeah. Kōrero mo te tū. Oi no, kia kaha. Ka whai atu ko te manu muramura o hau kawakawa. Ana, he kapa hau no ngā puna waiora no Newtown.
ai mātaki au i a rātou kiriata ki te pai āhua, ana ko te kaiako matua, ko te poi akino hōhua. You reckon koe nei te Wikitoria mo te kapa, kei a rātou ngā kū matua maha i roto i o rātou ingoa? Te manu mura o te haukawakawa. Ooh, there'd be a battle, eh? There's a couple groups there. Long name. Kia ora. Ia, ana koe nei noiho te kapa ki te tai tonga o Pōneke. Kia ora. Kia kaha koutou. All right. Ana te kapa e whai ana ngā tai whiringa, ngā whetū o Haka Feels. Kia ora. Jenny Maxwell, te kaiako matua. He composite tēnei kia Ngā Taonga, bro? Ko. Yeah. Rerekera wātu. Kapahu. Kapaho. Buzzy, ne? Because kei reira tonu tana māma i roto i a Ngā Taonga Mai Tawhiti? Aua. Aua. Kei reira tonu tana taina. Che. E whakahaere ana i te kapa. Me mātaki koutou i a Haka Feels, ko te mea tuatahi. Kei te maumahara koutou i tēnei. Boom! Wakahuia. Nā, he tērā reo ai. Iconic break. Rongo ana i tērā, ka mōheo koe. E maumahara nau te wā i hui rātou, nei roto a kahu i tērā kāhui, mahi rātou i te kōpai waiata mō te Matatini. Nā, kā rongo koe i tana reo i roto i etahi o ngā waiata, pūkā ki tā koe whakaro nei, etahi atu ke aia etahi note, motuhake. You go, phew. Same with you guys back in the days, man. Oh, you can hear through everything, bro. Just tana reo waiata. Yeah, Yeah, second and none. yeah, Ai. yeah. I taku taunga atu ki horauta marae ki tā rātou whakaharatau, i a tāhua. Yeah. Ia, ana, ko te tūmana ko koia te kai waiata takitahi ki te wāhanga o te poi. Oh, yes. Yes, that was beautiful. Yes. Engari, She on the get? Yeah, oh, well, ai. And me te pahu, Oh, yes, get, yes, ki yes, tēnei yes, ringa pahu, yeah. Well, ki taua whakaharatau. Engari, whakamiharo atu au i te mea koetahi o ngā kaihaka, ka reka he reo Māori, kaore rātou i te mārama ki te reo Māori. Ana ka whakamiharo au i te mea, ka ua tērā? Te ako i te tai hōtaka i ngā waiata, ana kaore koe i te mārama ki ngā kupu. I don't know. Tērā pēr nā te mei tupu koe i roto i te aho matua, i roto Yeah, i te ai, reo no, Māori. ana- But I would say the majority of ngā kapahaka kei te pērā. Right, no, oh yeah. O tērā te tahi wā, ki roto o Pōneke, ko te rainga o ngā kapa. He kapa kōrero Pākehā. Ai, Eh? ai. And Ana heha te huarahi ki te whakapiki i te reo Māori. ko ngā tamariki me ngā moko puna. Ai. Ko te Te kapahaka reanga tonu. hou. Ko te kapahaka tonu. Yeah. Ai. Ie, pērā hoki Taonga Mai Tawhiti te wā i a koe, bro? Āhua rima te kaupahiniti o mātahi kōrero Māori. E rangi ko ngā whakahaere katoa, kei roto i te reo Pākehā. Ai. E mahara anau, i pērā hoki, because i ata matua whakatakatoa taps mo wakahui e ngātau i te wā i reira mātau e tamariki ana. E kaha ana koro ngāpo ki te hara mai ki tō mātau taha ngā tamariki, kōrero Māori i te mea, pirangi ia ki te ako i ngā kupu hou, e rā mea katoa, but ngā kapa, te nuinga o ngā kapa, kōrero Pākehā, Yeah. me ngā kaihaka o roto anō hoki, especially ngā kapa mātāwaka nei. Ai, ana i taku tainga atu ki reira, ai tino ki te i taku Waimarie. Koira te take, whai mana tonu ana te wero, matua te ururoa, e hia tau ki muri ka ki ake e ia. E whai wāhi ai koe ki te kapa ki te Matatini, me mōhio koutou ki te kōrero Māori. Nā! Mōhio tonu kei te pēhi e te tiko i runga ake i te maunga, ne? Hoi anō. He wero pai tērā i te mea i mōhio ia, i te takitini o ngā iwi kei roto i te ao haka e haka ana i rangi kaore i te mōhio ki te kōrero Māori. Nō reira, mene tāene e te Matatini, te tāwewe i tērā kāroti, mua i a rātou tērā peka ako. Ia, ka hoki aku mahara ki te tai kōrero i kōrero hia mai e Montao, tana whai kōrero, tuia te rangi, tuia te whenua. Koe te painga o tēnei me te kapahaka, he kauaka ki te ako i te reo Māori. Koia. Ai, ka ako koe ne, ngā whanaunga, haere ki te tū ki te marae or whatever, kei te mahi rātou i te tauparapara, te entrance o te rātou tū, ne? Me aro! E whakaro anau, taku whanaunga in law, te cousin o kahu,
Te o ngā mō tētea o Ngāuri o te whanua, koe tana tau parapara, mō hotonu mātou, my man, pretty gangster. Yeah. Ai, ana ka mihi ki a koutou ngā hunga e whakapau kaha ana ki Ai. ngā mahi kapahaka. Ka tahuri atu ki Ngā Taonga Mai Tawhiti. Tō kapa o mua, bro. Yeah. Hea ngā kōrero. Oh, once again, mātaki ngā socials, te nuinga o rātou he rangatahi. Ai. Ko ngā kai whakahaere, wow. Ko Lendo Maxwell tēnā. Me ana tamariki. True. Yeah. Rangatahi te kapa. Yeah. But I still reckon it'll be me. Yeah. I te wā i a koe i reira, ko koe te tahi o ngā kaitohi matua? He. Kau? Kao. Ka tuku atu ki etahi atu. Ki te tito mo te kapa. Bro. Just he kai haka noa o i te wawa. True. Yeah. True. Because, you know, ko taua mea me ngā kapa mātāwaka, ia nei āhua, I guess it is the norm, kia toro atu ki waho mai o i tō kapa ke mā etahi atu e tuhi, ne? E ringi mō ngā kapa mātāwaka kua roa rātou e pērā ana, ne? Tiki atu i a kaumātua mea, Yeah. tuhi i tētahi mea. And then mā koutou e whakatīnana, whatever. Actually, sorry, bro. Yes. If I wahi atu ki te tito, etahi. I was gonna say. Yeah, no, sorry. I was going to say because they'll watch back and go, hey. Yeah. Yeah. Don't try and huri tuara ki tō kapa. No. Kore rā wau pēr. No. Okay. Yeah. Ia ara no tētahi kaihaka o mua, tamihana. Ai. Wānanga, ko rongo rānei koe i tai kōrero? Yeah, What years were you in there, bro? I Gizzy? joined 2011? No, 07 till 2011. Yeah. Yeah, so I joined just after Huge, ko Eugene Temara. Yeah, no, it was, I mean, time learnt heaps from, yeah, we was a goat, like, far waho as, but like, learnt heaps. You know what still love about that stand, 2011? Yeah. Hey, go-do-do-do-do, like straight into singing, hey. And then into power notes. You know, do, ha, oh, bro. Haka mō tētia. Yeah. Haka sing. Bro. It was We pretty thought we were onto Tourette's. something at the time. Nah, it was mean. Yeah. And that's what I mean, eh? We actually did pretty well that year too, I think. I remember. Yeah. I feel like we did pretty all good, you know. Yeah. Nah, that was a mean year. It was a mean year. Wai, koe rā hoki te tau I tu koe hei kai tātaki, Euge? Was it 2000? Yeah, mau ko puti. Yes, beautiful. And the one long line, Pūriri. Oh, that was a good year. It was a chorally. Yeah. Yes. No, you were the man, bro. Yep. Actually, that year you had the Fred Henry 1996 headdress on, eh, bro? Yeah, he had worn it at the wero for the Pōhiri. True. And just getting ready on stage, he goes, "Anei, chief." And they had just lost the kuia. Yes. Just before then, so yeah. So you had to say yes. Yeah. One of those things you go, I don't want to wear it. What is this? Yeah, I know. And you go, oh. I'll take it off in the motete. After the whakaike. Nah, yeah. Nah, bro. Good year. Ka pai rua te kaumenitu ki te rima te pūtoi kura. Ko wai Ka pai rātou. no wainui o mata. He kapa hau, ne? I kapa hou. One of our sisters, tētai o ngā kai haka umu o Ngā Taonga Mai Tawhiti. Riana Atama, one of yours from Kaio. Sure. Yeah, tana kapa. I'm really excited to watch them. Yeah. Ko te nuinga o ana kai haka no te kuratu aurua o Wainui o Mata. Sure. These are all her kids she's been teaching over the last 20 plus years. Yes. Yeah, kei te hia kai ki te mahi kapa aka, so whakatungia tēnei kapa. He maha ngā kapa pērā, ne? Kei te kite tātou I tērā I roto I te kapa haka o Ngāti Kahungunu. Te nuinga o ngā mea he tauira o mua. E aki ana I o rātou kaiako. Hei, mahi mai te teihi kapa. Ane. Au ka pai, bro. Sure. Ka pai. Tū te maungaroa. Ngauri o tūhoi ki Pōneke. Ko ai te kai tātaki. Tēkahi. Tō tāua tuahine. Ai. Rach, ko hoki atu. Ki tana kapa. Ko wai te nāna koa ia.
I pau aku mahara. Oh, yes. Tērā kau waiata. Ai. True. So, ko hoki atu ia ki tāna kapa, nāna ia I whakapake ki roto I ngā tau. Ngā kuia me ngā korau o taua kapa. Yeah. So I think it's mean. Good on them. One who a bit of a donkey, so Yep. ko hoki atu ki tāna kapa o mua. Yep. And mean. And what's Yeah. choice is all her babies and her tānea performing in there too. Oh. So A tāhua. why not? Yes, Pai anei e. pukenga Why rau. not? Pai. Tāhera, he tino kaihaka ia kua mohio ia ki te waiata, ki te haka. Te karanga. Oh. And Te see, waiata. that's like, you know, tēnei rohe, but like tēnei kapa o noho ki, ka whakaaro koe, oh, tērā pēr, I don't know, and I'm not being harsh here, but kua heke pē te taumata, but tēnei me te IP, ngā kapa tautohi tō kua roa e mahi ana I te mahi, te kapa nei, they got one of the most iconic waiata aringas in te ao haka. So, nā, yeah, bro, he tika tērā, ka mutu, I kina koe I tērā atu episode mo te iwitanga. They're kind of in an interesting mix, eh? Yeah. Doing the iwitanga in another rohe, which has always been their thing. So good on them. Ana te kapa whakamitunga, te kapa haka o puke atua. Tō bro. Yeah. Oh, Yeah. te pōtai. Ana ko te ahua nei he haurua kaihaka no Ngā Taonga Mai Tawhiti whakawhiti mai ki tēnei kapa ne. So, yeah, kaore kore ka miharo. Kua ki te au I ngā socials. Ia o I tātua a te ngāwari ki tō rātou Joyce Herschel. That lady's been going to every bloody kapa haka. Me te wai mari e, Oh, o ai nei. wa kapa. Far out. Yeah. Yeah. Ana Well, ka- mind you, ke reira ia, ke Pōneke. Ana ko ngā kapa, ko te kapa nei e whakakanohi ana I ngā marae e toru o kōkiri, wainui o mata me waiwhitu. Kia ora. I tū he hui. Do you know that actual song? Ki wai whetu. Oh, Wakas. waka hui. Ka mata ki au. 98. Yeah, no. Te oro ko hanga mai o te kuanga reo. Great waiata aringa. Yeah. Waiata mai? Mo I ngā tau kua paure. I could literally sing the whole bloody song, if you wanted me to. Yeah. Nah, yeah. So iconic, they went back to it a couple of times after, like, I rutu ngā Nationals tatanei. Yes. Hoi anō. I au I ngā tai whiringa, well, I horau tamara I pātai au ki a rātou kōwai, kōwai o koutou pics. Ana, e ai ki a rātou ko te kapa haka o puke atua. Ai, koira te kapa, te Hei tino mātaki kapa ai. taki. Mā tātou. Okay then, all right. Yes, well, ka tahuri ki ngā pics. Why not? Why not? So, yeah, I tērā tau e rua ngā hunga e whakawhanake ake ko Ngā Taonga Mai Tawhiti me Te Ahi a Tahurangi. Ai. I nā nei, ka whā. So, ka tīmata ki a koe tamihana. Nah. Okay, tua whā. Should we just go whā or wā tātou pics katoa? Yeah. Pics katoa, Pics ne? katoa. Tīmata ana ki a koe ani Pātini. Okay, ka pai, I'm going to go tū te maungaroa, tua whā, te pūtoi kura, tua toru ngā tai whiringa, tua rua, te kapahaka o puke atua tuatahi. Okay, I'm going to go tū te maungaroa to, oh no, I'm going to go Ngāti Toa, nama whā. I'm going to go tū te maungaroa, nama toru. I'm going to go te kapahaka o puke atua, tua rua, and I'm going to go ngā tai whiringa, nama tahi. Me panoni au. Kau. I wareware au ia Ngāti Toa, kei Kau. te rātu whārangi. Kua mana. Kua mana o Kua pics. Ko, wareware. All right, my bro. Yeah. E ua ue te kōrero mō Yeah. anō whānau, ne? Because ngā kapa katoa kua ku maurua, so... Ai. Kei te kite tātou I te auahi a putāna I tana tūru, ne? No mai. Yeah. Tua whā. Kia wewe tēnei. Ai. Yeah. Hoi anō, ko te pūtoi kura. Kia ora. Tua toru, ngā tai whiringa. Tua rua, te kapahaka o puke atua. Tua tahi, tū te maungaroa. Tū te Tēnei tū maungaroa. hoi. Ai, tamihana, who you got? Okay, so yeah, I'll go te pūtoi kura, ngā tai whiringa tuatoru,
tū te maungaroa, tuarua, and puke atua, tuatahi. Ooh, okay. Babe? Te pūtoi kura tua whā, Ngā Taonga Mai Tawhiti, tua toru, tū te maungaroa, tuarua, te kapahaka o puke atua tuatahi. Let's go. Hups? Ho mai kua tō me? Oh, happy. Happy. There's so many. Okay. Tua whā, I'm going to go Ngā Taonga, tua toru, Ngā Taiwhiringa, tua rua, tū te maungaroa, tuatahi, puke atua. True. Ki kaupapa ki atu, piringai te, kia kōrero tātou kia Eugene mō tāna kaupapa, te toi pū manawa. Yes. Harapea i te pakehipa, engari he kaupapa kua noroto i te ao haka, engari, yeah. Hea tērā kaupapa, bro. Yeah, nā reira, mutu ana te matatini te rātou. Whakarohia e mau ko tamahau. Ke whakatūhia tētahi kaupapa mō ngā rangatahi. We noticed a big gap here. Because yawe rangatahi ana, had the meanest guitarists here in Te Aroa. Some of the best of the best. And, you know, ki te hunga rangatai hia kai ana ki te ako. So we thought, well, let's see, we'll put a tono in, see how it goes, and cracked it. And So, e kia ana koe i ēnei wane ke te kōrero kai rakuraku tātou. Ah, yes. And i ki te kōrua, kaore te reanga hou i te piha ake, o te reanga o Whanganui i te whakarite koe mo te whakawhitihanga or a bit of both. Yeah, but a succession planning as well, bro. Yes. One cool thing, i te mutunga wikine, ka Pātuhi mai, te tei o ngā nephews, te reo moana, hai. He goes, just letting you know, uncle, kia mohu ai koe, māua ko wepiha, ka te whakatangi raku mo te kapahaka o te koutu, hei ngā whakataitai āmotu. And he says, hats off to you and Uncle Tam. Koinei ngā hua. Koinei ngā hua, bro. So, yeah, we've had some awesome kaiako come in and guest speakers. You know why there was a need for some rōpū? Why there was a need for you to do this, bro? It's because the selfish kaihaka, like, we happy over here. They're not wanting to pass he's wanting to do the hakas and not do the succession planning in his own rōpū. Yeah, no. Go to these fellas. No, send two haurangis, young guitarists to Tom and I, we teach them. Nah, to be honest, Fraser Boy and Anaha, mean. Yeah. They already came with skills. Kei reira rau, eh? Yeah. Oh, Matatini, they played the Matatini, bro. So, Right. Mind you, Hups, you got put in the fire early too, eh? Yeah. But no, like, I think you just on the money. Oh, you know, in terms of like Enia's in them's era, those were, you know, there was a good lineup of guitarists there, and then I'd say like around my age group, there's probably not as many. Whereas in but the likes of Fraser and Little Anaha in there now, there's heaps of them now, you know, e hikakana, you know, and they're all mean. Yeah. So yeah, I think it's mean, Yeah, a mean kaupapa that the bro and Tama do. Yeah, ana ka kite hoki te rere tango o whakareanga, i tīmata te hua, the introduction of waia and ipapa i tēnei wā. Anō rei, koe rā te mahi a te rangatahi nei, tākoro ki te waia, i te wā o ngā mātua, arā rātou e noho tahi ana ki te tākoro rakuraku, ako rakuraku. See, for me, how ngā mahi ka kōkiri? Because I've got some ideas about what this wānanga actually does. It's not you know, like, is it just about playing a guitar? nah, we started with fundamentals, bro. Like, do they even know how to string a guitar properly? Do you know how to service your guitar properly? Do you know how to look after a guitar before even playing it? Beautiful. So ko te wānanga tuatai, ngā tuapapatanga, just even knowing how to, put on your strings before even strumming. From there, we do, the idea is to teach some iconic songs. Aye. And like in this kahui, you can't be a beginner. You have to at least know how to play a guitar. So we teach some waiata like Pukaki. We've got your brother-in-law, kai konei e noho ana, so bring him in to teach that. Wahine Purotu. And there was a couple other waiata. We taught them e tā rāpata, because it's got a mixture between starting off slow, key changes, but also understanding patterns. So whenever they can listen to a song, we had Nero come in, bro. Man, Nero, one of the, I think he's one of the greats, come in, and he played, who's there for? Elton John song. True. And he goes, okay, listen to it once, boom.
can your ears pick it up? Say, Aye. boom. But we also play different games, bro, like get them up in pairs, and we'll go around and untune the guitars. Yeah. And then go, cool, your guitar string's just broken, bang, what are you going to do with the next guitar? Totally. Can you tune as you go? That's what I'm saying, is because, and I'm not a guitarist, but I've been hanging out with some of the most gangsterist guitarists for a long time. And I feel like in e momo wānanga, it's actually the things in between, ka ako koe, ngā secrets, so you're not learning them on stage. Ko ngā hunga pera ia Uncle Howie ma, but only time I was saying you just grab a guitar, play, here's the chords, boom, boom. What we're trying to do is refine how to play it and give them a reason as to why. Totally. Hey bro, Eugene, ka taira nei ngā wāhine ki a koutou? He hau whakaro mo te, Yeah. mo te hunga kairaku. Yeah, it's funny because te rata I tuku atu te tono ki ngā aunties o Ngāti Whakaue. Che. And they were like, it says male in here. I was like, okay, open for all. But if there's any female players here, they're the older generation. And they've been a Mokoma and all of them, so they all play Ginny Ma, you know. She's a gangster. Bro. And the funny thing is, bro, for some of them, koene te huarahi ka kaua rātou e poi. Yeah. Nā pono. One of my old mates back in Manus, and she's mean at Hakas, riddies, and kauri e pirangi ki te mahi poi. So it's on the gat you go. Hey. Yeah, but I think about some iconic guitarists. Te wahine roto i a Waihirere. Waihirere? Our guitarist Sarah from, Ako i a roto I te whānau o Rātana. Kei reira rātou, engari, I te whakaro, ka whai wāhi rānei rātou ki a koutou wānanga. And engari, mihi ana ki a korua ko tam. That's a real big need, eh? We don't focus on the musicality, and we should. And there's little things like, little tips that Ineas kua kōrero i e roto I ngā tau mo te āhua o tō mōhio ki te whakatika I tō rakuraku, moahia mahi ai, muri mai te entrance, you would have smashed it. Yeah. Mahi roti te mō te high. I think that's why they stopped doing Howie and Enia, probably their excuse why they never learned to mō te because they had to try and tune it. But actually they just said... Taku ngā noiho tēnā. Kāri ako You know I what's ngā neat though, kumu. bro? Our nef, horo waiwai. Yeah, bro. Oh, yes. But no, but see, Wow. because that's what I reckon though, bro. Like, because Howie ma, nā horo waiwai rātou I whakaako, ne? Me ngā teina o horo waiwai. If you look at Wewehi, Howie's leading, it's Inya and his uncle that are playing the guitars, ne? And gee, some of those entrances ka whakarongo koe ki te rakuraki, whoa, ne? But I feel like, isn't that like the kapa's responsibility? Ki te mori? Or no? Yes and no. Or is it Yes that and once no. you've got your guitarist, you never change? Yeah, well, that can be a problem though. For the Yeah. future. But I think it's, that's why, ko kite e maua ko tam. Yes. We need to figure out what are we going to do because Tam knows he's going to retire soon. So, maua ia, Yeah, hard. He's going to retire when he comes back to where Today. Oui. Hey. So, yeah, seeing Inia teaching his boy with horo waiwai, mean. And ka te pena hoki au. Yeah, Ka maua ko takutama. Ka pai, Yeah, ka bro. pai. Nā, ātāhua, ngā mahi raku, eh? Go, Hubs. I got a little side note here. Yes. The plus of playing in guitar is you're essentially in the group Straight away. straight away. Straight You've away. got a spot in the group. Straight away. You're not Core trying member, to- core member. You're in. Yeah, true. Māua ko Ricky B I piri atu ki a Wewehi I te wā o rite, ne? And Wewehi, he tautohito, they don't care where you've come from, ne? It's like, sad, right? Well, that was for me anyway. Whereas the bro got put straight on the guitar, and I said, straight on that all because me, my brother. Yeah, bro. That's a good little trick, eh? Yep, good little trick. If you, And pick it up when you go to muster. And show them what you got. Guitar. So what you're saying is, ani Pātini, we need to learn how to play the raku. Hey, I on next think minute, I'll be all right. next minute, all these kids turn up, trialing to be the guitarist. Yeah. Taking up a karato, get the guitar. It's mati, there was Rua Regionals ki muri. Te wā I tū a taumata I roto I a hekenga
whakawātea. Ka whati tetahi o ngā, and Tau was guitaring by himself. Ka whati tana tauro, or something happened to flat guitar, ka karanga ia kia Dan's. Dan's quickly went out of kaitātiki mode, runs, gets the guitar, plays, Tau swaps. Yep. But this all happened in a little bit of like bro, and more, and bro, it was mean. Sometimes it's not even a word, it's just Yeah. chemistry look. Yeah, and then you. But see, ngā tūmanako Tērā Nationals, te take i tua toru rātou, they got marked down because the tuahine, and it catches it on the tape, bro. And Eli solo i roto i te waia to Āringa, she plays a bum note, and they got marked down. Someone marked them down, I think it was Hoeno. But you can see it, and then you can see them too, ngā kairaku kei te titiro ki rāua, no, like, damn, I messed up. I pērā hoki a hapi. Happy, kōrero mai. Kōrero, bum note. Mai pala. Yes. What was it? Matatini ki... What is it? 2017. Kahungunu. Yeah. Mutu ana mātai te haka. I run back, go and grab the guitar thing, and because the action song was everyone had a partner, so I was the only one playing the waitaringa, so first note, ring, flat, dead flat, and I swear, I'm pretty sure it was Petty who was sitting in the front of the crowd. He's like, oh my God, it's flat, the guitar's flat. Anyway, and then instinct, Tau and Kiriama ran back, grabbed the spare guitars, carried on playing, gave me enough time to go back, grab another gap, fall back in line, and then same with Tau, gave him enough time, put his guitar back, and he just came through, just as the gap opened up, joined his partner. No. These are mean, Experience. Nah, gems, bro. Yeah. See what you're saying, Tau, you've done that to Hikinga, he's like, Yeah, bro. because actually, bro, you've got to make executive decisions, yeah. on the stage. If Straight something on. happens, you got to go, I know the plan was everyone's going left, but we got to do this. Hurry up, bro. Well, in our poi this year, regionals, I whati te aho a tamahau. Oh, typical. Yeah, no, he breaks all the strings. That's right. But we were nearing the end of our poi, and he looked at me like, should I go and change it? I was going, nah, carry on playing, bro. Nice. Synergy, Yep. chemistry. Why carry on playing? Because we nearly finished the item. True. You don't need to go back and change it, and no need to stress about it. We nearly finished, bro. Nice. And now we've got two pretty good guitarists. When someone ka whati ana te aho a tētahi, and ka hoki muri rātou ki te tiki I te rakuraku, let's say that's 20 seconds, maybe, give or take. He hai papa nui, are you trying to play louder? Or kei te ki taua mahira, you're not trying to overcompensate. What happens, bro, you break a string, it actually untunes the rest of it. So what the other guitarist does, he picks up. No, that's what I'm saying. Oh. So when the bro's gone back to go grab a guitar and ko koe noi ho e mahua mai ana, are you trying to overcompensate? Are you smashing now? Yeah. But we're clever now, we just, Tomo's like to his boys, if you never our strings break, run back and grab a guitar. Sure, okay. Yeah, pai tira. Okay. Hups? Improvise. Improvise, eh? Yes. It is what it is. Yeah. So, yeah. Ko tētahi atu mea, not a guitarist, but something that we've experienced is, as a kaihaka, you got to be careful about the guitars. Kaue hare, don't touch it, don't bump it, don't whatever, because there's been so many times when that has happened, they take them on stage, and that's the reason why they're flat, is because they've had a bump or they've had a, and so as a kapa... Left them in the sun. Well, me whai whakaro tātou ki a rātou, me a rātou mahi, like that's a big job, and he hai papa nui. And a small bump and a small whatever could mess it all up. Yeah. So. Yeah. No, tika. Raku. Pai, kua whakatapua ngā raku. Yeah, ki no, a me mātai plakati, like, and because Fraser, he's, they bump his thing or they play his guitar and then throws it out and then he's like, Who he's a touched my lovely guitar? boy. E te whānau, can we please not touch the guitars? And I was like, And you That's don't nice. touch the damn guitar. E te whānau, I'm talking to you, wee happy. All the nephews, who are trying to pick them up and play their waiatas and their shoulda, coulda, wouldas. Just play all. Yeah. Oia no. Te atu mea.
now you've sparked a whole nother wānanga for us. Is there a tuakana and a teina type thing when you're the kairakuruku, a lead and a follower type thing? Ka pērā koutou? Yeah. Ko wai o kōrua? Tam. Ko i te mea matua, Oui. kei te ārahi What i he te is, manawataki? The driver. Yes. The driver. Yes. The other one can do all the little other Yes. things. Yes. Ko tāna mahi, kia au ki te manawataki o te waiata. With Wee and Boy, I pēnā probably the most iconic, Yeah. them and Eni and Howie, but those two, ko wai te driver o rāua. Ko Uncle Boy. True. You see him. Yeah. But ko Boy te kai kōkiri. Ko te painga, they both switch it. Yeah, hard. Look, I'll drive, you do that. Yeah. Beautiful. True. How about with your fellas crew, bro? Yeah, well, who was it go? What, Fraser Anaha? Yeah, I'd say Fraser. Fraser's the driver. Because i a koe I roto i a Matarai, it was just you, eh? Oh, one year there was, but bro, no, we had alternating guitarists for like different items. Like, Yeah. Yeah. You know, it started with me and Toots, Coral, and then Toe and Tommy for the poi, then me, action song. So yeah, it was a bit wee wah wah. Okay, then now here's another question. Most iconic pair of guitarists, ne? I roto i ngā... Kaua o ngā iwatako, because kei te marama era. Yeah. Yeah. O enei tau, you know, te kaumārima ko hori atu nei. For me, I would say Kōrua ko Tam, ne? Coming through now. Who are the other ones? I would say... Nero Anaha. Nero and Anaha. Yeah. Okay. I would say Rob and Oh, yeah. Rauri. Rauri. Yeah, bro. Hey, some would say Tūhoe and Pere. Oh, yeah, And bro. I actually like that, you, eh? Yeah, bro. They're mean, eh? They're the choice to watch them. They are mean. Yeah. True. They he tika tira. That's funny. Yeah. And Tūhoe's been doing it for a long time, even in Itis. Ko ia te kairaku. How about you, Hups? Who got... Yeah, probably Nero and Anaha, bro. Well, you know, that's who I grew up watching, or, you know, and like Eni and all that, you know, Uncle Howie and all that, but Nero and Anaha were there. The duo to me. Anaha's got a special spot in Kapa Haka history, eh? Ko ia te Maurits Yeah. o Matarai, eh, bro? Yeah, gee. Nā, kei te tika koe. Yeah. With the little dreads, eh? What's been cool too, bro, having Nero and Anaha come to our wānanga Aye. and sharing with our kids. Just amazing to watch them in their magic. And you know, māua ko tame, no one get like, oh, bro, that's a mean one there. Pūkoro. True. Kei te ako hoki kōrua. Yeah. Jameson Kimmy, Sure. Yeah, Jameson Kimmy, bro. Yeah. but, you know, although it's secondaries, but still. But even you got our Piki Kotuku ones too. Oh, actually, bro, yes, secondary, James me tamatama, bro. Oh, yeah. Baz, Those Websters, bro. Yeah. Because that Katoa. action song that they did at the last Nationals, mean, and they're going into like weird notes and stuff. I can't explain the kupu, maramana koe, but they're mean. You know who I'm loving from Hikinga is Manunui. Yeah. Oh, yeah. Manunui! Hey, he miharo. Manunui! He whakangahau, ne? He ngahau tōna ahua. And he goes, he's yeah, tahi wā koia noiho kei te raku, and he's going into straight hitting. Oh. Yeah. But the cute thing was him and the brother, where rakai raku i Kia ora. tēnei tau. Kia ora. Right. Yeah. I'm just got me thinking, who are your duos? Oh, You can't say Eugene and Tam. yeah. Kaori tū atu. No, I don't watch Guitarist. Oh, ane. Wahine should. noiho. Engine. Just ngā wahine. Nah, but the other duo that I'm thinking about, ko taua wahine rā, kei roto i a waihirere, Ono. me hiwirori, ne, koe re tana ia. Ko rāua kua roe raku ana, and it's even more iconic because he does up the rakus, eh? So they all look mean. I don't know him, but Paul Anderson, Yeah, bro. Kia ora. Kia ora. Yeah, bro. mean. But same thing, he tahi wā, he goes between kaihaka and the kairaku, eh? Whereas like hiwirori and taua wahine rā, motuhake, kind of like you fellas, just like, all right, guitarist, here's the rōpū. Yeah, because we don't want to be running at hey. Yeah. Tika. Tēnā tātou. Tēnā koe Eugene, i noho mai. Ki te wānanga i te whakataitai o Haka Mai, kua waimari e mātou i a koe. Mehema he pātai a koutou, tukua mai ki te wahanga tākupu, ana mai Eugene e whakautu.
Yeah, he kōrero anō. Nā, e mihi ana, tautoko. Ātāhua tō piri mai bro, ko roa, ko e tautoko ana i tēnei kaupapa, nō reire e rungo ana i te, e whakamāno ana bro, tō piri mai, ki te whakaki te whārua o tō tātou tangata, e aroha ana ki tana whānau i tēnei wānei, kei raro i te kapua pōuri, whakahoki ana i tana anku, ki ngā rua whakautu o na mātua o na tūpuna, no reira e te whānau o tira kere ama koutou katoa, e tangi ana te ngākau o Haka Yarns ki a koe ki a koutou. Hoi anō, hei te wiki tū mai nei, ka hoki ora mai koe, ka wānanga no tātou i nei pahu no rea, mihi ana koe mā pau. And next week, ko te wiki mutunga mo Haka Yarns. Ai. Wow! Ai, ana he whakamaharatanga ki a koutou, koe nei te whakataetai whakamutunga o te tau nei. Nō reira, kia ka koutou ngā uri o Te Whanganui-a-Tara, ka tutu i te puehu i tēnei mutunga wiki, kia kaha, kia toa, kia rangatira te tū, tēnā tātou katoa. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka Yarns. Toits!